Ngilele la khona khona. Lela sengibaleka khona. Ukhathele mfundi. Kodwa ngingakhuzi phela ngikukhangela manje. Hayi no, kuleka never. No, okay. Mase ngikukhani kantaweni. Hayi. Baba. Hayi, asibona ke ngakhaya ngifika nofika emakhaya. Hambe kahle. Hayi, hambe kahle. Bese sayishesha njani le mali? Ishesha nje sabona letha abantu ababili. Iyakhula bese kuya iba malini mina ngiyafuna ngijoyina hayibo. Oh yeah. 1000. Mina ngiva kahle ngifaka labantu ababili. Hayi mina ngiyafuna shame ngijoyina 1000 uyabona baba mhlawumbe yamala futhi abuyasekisa. Itala malini mina ngifuna kuvala lapho ngijoyina. Iyobanjwa Nguleshone nayo. Imali. Kashe. Ngito WhatsApp akhumane nabangani bakhe. Mayilumnandi bangini. Awu. Awuthi kufanele ngaka manje ngizobheka. Ngithengele ngwakhe ngiyabona. Awusimpela. Nale mali. Yebo buka phela yini ngani? Ungiphile shema. Hayibo athi nyamanga. Ungiphile wasangihamba uthi ngihambe but ngekhaya. Ejamina ngengivumekele ukuhamba ngekhaya. Nohamba nje 2 weeks. Nyamanga lambeketelele kuyaphila. Hamba usiyaphila. Inkinga yakugwadla kakhulu. Siyakuphilela beketela buka nayo imali nayo. Beketela ngishagwadla. Beketela nayo imali nayifoni. Yebo bona lesonto ukuthi ufuna WhatsApp phela. WhatsApp nebangithuka. Yebo, sengena esilungwini nyalo. Hawu sisi siyakubongela ukuthi ngiyajabula. Sisi nami ngijabule kakhulu nje kubeke ngami ngangiyandini. Yaphatha icingule ehleka so. Ha, angitshele nje bengeke ngiphatheni nje solo kuba ngidanga la edolobheni into omfundi. Bengenzele nalesimo. Bongeke nemali bophesana bo 200. Ho, ngibovu kuhlebhu nyalo. Imali yomlungu. Awukhobelela khathi ngifuna. Ho, intombi sisi. Lena ngithengela umfana nami uyofunda konke nje siyokwela. Imali kahle sifry. Sifile shema. Awu, ngithengambona ngeValentine futhi nakungispoil. Unemanga wena Simbele? Ho, siyaphuma. Out. Imali engaka? Ngiyajabula. Ngiyabonga. Cha, nami ngibonga ukuthi. Iyobanjwa Nguleshone nayo. Yabona nayo into ekufakwa ngomuntu nje. Oh. Singivusele ma. Ngiyaxolisa ukuhlalisa isikhathi lesithe kangaka. Bengathi vele ukuthi ngihlalisa. No ukuthi nje kube sekuba netraffic la ndleleni ma ngiyaxolisa kakhulu. Ngetraffic. Ngiyakwati kunetitori takho. Ngiyaxolisa. Uthana afike namhla store. Cha, singisho nalelanga liyashisa ngiyabona sowomile nekoma. Ngikuphathele kokunatha ukuthi simane sinathe nje. Sive sitawulungisa nalidzaba lolukhona lambi kwethu. Ngathi ke nasingamane sithelathele nako kunatha. Simane sithi gatsha. But nje ngibuya nelishinjo lolumatini. Sengiyekele le nto edlala yonke le. Ngikutshela liqiniso. Ngilalele lishinje mina ngivuke namhla ngabe uthi udanatile. Ngoba phela kubhlungu kulahlekelwa ngilokukhona ngalokungekho. Emaqiniso nje la khona. Kubhlungu kulahlekelwa ngilokukhona ngale ngekho. Unfortunately ke now uthandaza nasimakathe ukuphendula according to the right thing that you are praying for. Sengibonene nalo simakathe uNkulunkulu wakho. Ngicela unathe mhlongwane Nkosi yami. Umane nje wehlise nakoma ngoba ngiyakubona next nemaphaphu aletulu. Ufile kungikwatela ngiyachaza bekune traffic but sengikhona. Ngicabanga ukuthi kutaba sibusiso ukuthi sengikhona. Akusithi kuba khona kwakho ungidlela isikhathi simahala bhuti ungimele edrobheni. Akusiko kude lento sale office kufuna kube nama akusithi lokungihlalisa kwakho wena kuthi ngene endzabeni nje ngishele ukuthi uthini waphela wagcina ungigabhile mina. Cha ngiyaxolisa manje ngakulelo hlangothi. Ngithithe ngisathandaza Nkosi yami imhlungwane mkhonda lomhlena kangaka. Inkosi yangiphendvula. Ngithi bese ngiyadibona naloko ukuthi bengithethe indlela lekabi. Ngiphose ngalahlekelwa ngilokukhona ngalokungekho. Ngaphose ngalahlekelwa lilanga liphuma ngalahlekelwa ngumfati loqotho ngenzaba nje ekuthini. Sengingumfati loqotho. Cha njengoba sengiqotho mina. Uqotho si make Nkosi yami.
uqotho ngisho nalapho nje uyabonakala ukuthi ungumfati lonele ikusasa lelichakazile and betaba liphutha lelikhulu kokuthi ngilahlekelwe nguwe. Serious? Like really serious. Awubuke nje sinalo kunye yini le nguphathele kona. Ngava phela ukuthi wena ufunde ukugethwa ngetinto leti phansi ufuna izinto letisezingeni. Yabona? So nami ngithi thank nako konke lokutajabulisa. Sesichaze nje since kwaba naloko akukwata lokho sithi dudude kube mnanzi kube njeyana. It's like serious ngenyalo. Serious vele. Ngibuye ngemandla and ngeke ngiphinde ngikudisappoint. 100% sure on that side. Lengakutshela kona ngiyakuthanza mhlungwane. And ngitimisele ngawe. Kakhulu. Ngiyakuthanza nami mpe. Ngiyabonga mhlungwane. Yabona ke kuba nawe. Yathi angikhona nalokudla ngendlela lomhle ngayo nje. Angikhona. So kuba indlala phela. No, mina ngicabanga usina ngibone wena ngesutha. Yathi fana honestly that's not. Ngicongishele. Yathi ibhuti ngibutile ngale scandal lesi. Isendeka. So nyalo angifuni ukumtshela info lengekho. Hey, sana. Akekho baba wakho. Sasengifishe lento nayo ikazisiphazamisa. Uyephi baba wakho? Naselamba yile mgabeni. Ukethi uye emgabeni. Yabona ngicabanga lo muntu omdala lo ingqondo yami yalimala. Awungakhathazeki. Kathi kude inkinga manje kathi ukuthi sesitholile isithuba sobabili. Sesitholile. Ufuna ukuthekelele ngevalentine. Khona kusho. Sure. Ufuna ukuthekelele. Ketheka. Awufuni uqhamuka nento omnela ukhambe ukuthela wena uyisebenzisa ithanda. Akude lenyoni. Expect noma ngayini la. Akuthekela noma ngayini. Bathi ngithanda imali kuhlala yawo kakhulu ngoba ngibamba ngatrisive uyakubona nje. Uyahleka uyajabula. Sithanda sami sokho. Chayo kakhulu. Bathi nje kutawulunga. Bathi ngicabanga ukuthi asengikhululeke nami sishela kanjani singibone emajaha. Yabo. Ngoba sekwenteke nayo yini ngibona aqhamuka la sikabuyela emngcwabeni. Hayi kusinkinga self. Okay, kuphuma. Ngiyaphinza angifuni ukumtshela info lengekho ngikhuluma ube serious. If uthi wena asichubeke nangabe siyachubeka. Angifuni bese endleleni phindze futhi soyachika. Mina ngiserious mhlungwane wami, ngiserious. Ngokuthi ngifuna ukukushada ngikwenda umfati sakhe umuntu wethu sibe nelikusasa lelichakazile sibe nebantwana. Okay. Before ke sivumelane ngako konke userious nyalo. Ngiserious ngalokho. So ngihamba ngiyokuthula kubhuti. Utshela yena bhuti wami kube nguye lenikhuluma naye nivumelane because vele so uyati ngalento leni. Ufihla akusangisiki. Sihamba sokhuluma na bhuti ngendlela ukuthi next time naso ngishintshela abe ati yena ukuthi wena wathini. Uyati lengakutshela kona ngide emahloni nawe. Noma ungaze ungimixe kuphi uthi uyongintroduce anginamahloni ngawe. Ngendlela nje lengithanda ngayo. Kepha juice yakho awinathi ngani waphela uthelele mina kanti ufake no sengididwa ngilobuhle Nkosi yami isithandwa sami Nkosi yami yathi ngendlela lomhle ngayo ungikhumbuza uJohannesburg ebusuku Nkosi yami nebakithi awumine Nkosi yami hawu yemkhonda Nkosi yami yathi kunemahinyana nje lengwevile nalokho sengibona nje lana sebakwenteke na ungiphuthume bona bakithi ngathi ngiphose ngafelwa lilanga lami ngasayiteke ngiphose ngafa. Hayi wena ngiphose ngafa. Sifela nje imali yale ekhaya. Ngiba nje bozidlani lana ngihamba. Bangibamba abafana bangivalela somewhere. Bafuna imali enganga 50,000. Bathi mina ngidawushona phike nasebakidnapper wena. Angathi ngikangithi ibhudi unema deals nabo labafana. Awu. Yeah, so bese babambe mina bendela sibatobhadalana kahle leti mali zabo. Ngiyesabeka. Ngiyakubona phela umabondro. Konke la uyangibuthi njani? Yena bakithi yebonini. Ngicabanga ukuthi fanele ngikumixe esibhedlela. Since ngachaza singesambe nangetinyawo imoto ikhona ndakuthwala ngikumixe esibhedlela sithandwa sami. Okay baby kudingi. Manje ngiyakuthanza mina emhlungwane wami Nkosi yami. Inkosi kubusise Nkosi yami. Sibe nelikusasa lelichakazile and I'll never disappoint you. Thank you. Nkosi yami.
usale kahle Nkosi yami nami ngisaphuthuma la emhlanganweni lemikhulu but uhlale wathi ukuthi mina ngiyakuthanda mhlungwane ngiyabonga kakhulu nathi ingoda yakho sotawusala ucedzela ucedze nekoma nako konke but nje ngisahamba enhlitweni yami kunawe ngiyabonga phela ngiyabonga kakhulu mhlungwane wami Inkosi kubusise amen waze wabuya back wow Iyobanjwa Nguleshone Nayo. Baba kusho likhada mnaka Ayikho singayenda sa release nethi. ngisafile futhi Usafile. Hayi wena ngisafile mina Hayi wena sho baba beshesha baba ubambe isikhathi shothi ungibulele. Ngibulala Shothi ngibulele. dlala babe ngisho ungente kani Ngibona. mama sikunjani I have to go. Let us speak. I'm 24 now. She 40 now. Oh. Nama errands left now. I'm thinking you are sort. Attended you now. Oh, what you would see now, boy. Make sure ukuthi sithola salatin odd. Actually, angathi ukuthi sidawuqhuba njalo umsebenzi lesitelo secretary. But isitawuza. Dawubuya. I trust you. Take care of everything. Okay. Yeah. All right. Ungangikopeli. Utohlala mama sitohlala ngala Mama. ngizisebela so ubamba umntana Yebo umhle mfana. Awumhle mntwana njengelanga liphuma. Yona inkinga. Niyamathi lo mfata duma kude. Mfata duma kude. Yebo. Duma kude. Yebo duma kude. Akusiye Phela wathi. Mina ngifa yini niyamathi mfata duma kude. yeah siyakuva mama Duma kude. Niyambotha njani? yawa ngiyakubona phela Khona nisotheleni. Ntangendela yini? yeah itsini Kuduma kude. Unani duma kude wena? Hayi mina ngathi ngikhona. Nanyalo ngimaboko nami musika. Ngeke 10,000. wena cash 10,000. 10,000 cash Yes. ish awu cash lona sibali lilingogo Nangisothela yini? hayi sitoyenda Ngithola nini feedback? lo 10,000 Yes. but yabona duma kude hayi sitokwendela but bisa Na inamba yami. bisa Ngithola nini but feedback? uma ngitafuna ungede duma kude Ibalance la ithola nini? okay ngithola wena Mejerina ungithola yena ini ngeke sasibhadala lo muntu okay stop to start sanibala yebo mnake Yebo kakhulu dzadze. njani Nkosi yami, siphile saka thina. Uncenga nje lokungathembi. ngiyaphila nami ngihlasela ngani ekuseni kusa Ngicela kunikhulumela. Akusiko kunihlasela Nkosi yami. Besihambe sifune ematoho njengoba sithi nginangiJanuary. Nihluphe ukuthi ebhememete ikola nalapha so sathi ukuthi tonke nikaPanet yacasha manje besicabanga noma ke besifisa ukuthi naye singayijoyina lena ningabe nihlupheka nithi nabamvu sesikho Nkosi yami ngeke ngabona libhodi lelibhale ukuthi nemisebenzi ngeke besingalinaki sisibe lingakuphi manje sicale silibuke kucala but nje besithisweni lokuhlupheka kwethu thina maye niyakhuluma bo niyakhuluma shem asengibevela ngiphendule kahle Nkosi yami Mina ekutibekela mina ngil-security ngiyashayana strong. Nawu ngangicasha nje ngikathi hawu ugebengu sephindze kuhluphe. Hawu ngini njani sisi ngiyaphila ngini lento ofuna umsebenzi Nkosi yami iqobo lwethu noma ngabe nje sewani ke noma ngabe sewani manje lapha yasicashi noma ngabe sewani
Specific. Sifuna nje usiphathele something lo sokuthi wena wenda naku. Lokusho ukuthi nami bekufuna ngiphathele lifoshelo because ngibona ngathi kweningi lana lesengishelo lokucenza nje nangabe ukhuluma Baba ngasamthing wami nje. besengakabacashi ke bomathanyela. Sikudele ukuphethe. Ukuthi sithi bengicabanga nje ukuthi ngamane ngikoro. Buka isikhala lesikhona la khaya sithi secretary. But ngicabanga ukuthi nani ngabuya Monday umphatha akekho kwanyala. Mina ngikuthi ngale security garage nje ngashaya. Ngithi ngumuntu kanye. Ngishaya kanye umfuyo le boxing. Ngcono ke yambona ke utabenda security kufanele la kuhlobe khona nemphathi uthi akekho nje nakabuya kufuna kubuya kumangala Jaldini. Akhanze kuhlobe ehlobo uyabona kuhlobe eqala. Ukhuluma kakhulu man. Bhuti ngathi udawulunga vele kuba isecurity yakhe abhuti but ngicela bobuya Monday. Sekunabhuti into okhulumisana naye. Shitse ngitholile. Nawe sisi ungabuya Monday but usiphathele iphepha lesile ngasitshengisa ukuthi vele wena ungaba secretary wala khaya. Usengacedi kunabale namine ke umusa kum disclaimeration mina kuthiwani wayinhle fulo indaba bhuti nje ukwende lokho mina la phumi ngakawuthola ngoba nginani mina ngathi khanya kunabo cha phela akucashi phela akucashi mina but thina ukuthi ababuye Monday yebo phela angithi ngiyababona ukuthi security phela ngibona lokho ukuthi khona labangakwenda lesinesidingo sako wena kude lesisena kudakuthinta sesinaso isidingo sako Jesimlungu ngiyafunga nasi Maria sithandwa masami sincanda made samkhulu mina ngedwa mina emarobes angifakwa nje mina ke ngikhona ke khulumisana nawe bhuti sisi nawe bhuti ngidonibona Monday sekunabhuti makude bhuti angathi utawubona sona nje nomsala uma khona lapho mina sengibile office phela mina sisibe nginaloko ukuthi uthi angivela ngoba ngathi ngiyakhanya nabo angenza ngikhosi phone thembekani bazalwane ningamhluphi endleleni moyo Ngibonile ngalokho kufuna umsebenzi hayi mhlawumbe bafunani ngalo Monday sanibona ndihlobo sami siyabonga mhlambe uthunywe ngumphathi ukuthi buto sibili mayimphathi unenhlitiyo lenhle bonile usheshe wakuthuma imali etandethela imali athi lokubhizinisi olonduvela ngiyabona ke noshapa ngiyabona lokho kuthiwa ngumashesha umashesha lana ufaka imali yakho la iyabuya gathathu wena nje ufaka nje kanye uthole abantu bakhona abangithu uthatha imali uyifake la khathi cha sesodwa ngetameni lo mashesha ulapha lo mashesha abaphathi abakhulu yabo labaletha le mali fast ngekushesha uthola nje abantu abangithu hawu lapho mange sisi uyathi ukuthi thina siteleni lana manini bakhona boshayi lokho phela thina nathi ngifuna imali nini lo mashesha ulapha bangeke basiboleke singaho uthi abatshela thina utela uto investor buka sisi la emhlabeni sekunguwe lo so nokuthi incingo lokutibuko lokusho ukuthi mina ngifaka imali la nyalo ngifuna le mali ngiyitela ngofuna umsebenzi ngithi ngifuna imali wena futhi angiyifake la sibukweni sakho Lona kuthiwa ngimashesha. Lalela sisindawuqasha manje imali. Yabona ngabe ngiyithatha le mali mina. Akhathi kulecingo uhamba njani yabo mashesha nibaphatha abakhulu abelungu yabona belungu. Yebo. Labelungu bayacitha nje imali wena nje kwakho ukuthi uyifake kakhona kahle. Mina ngifuna kubona mashesha kuqala ngingakenti le mpela. Ngeke babona ukuthi ufake esikhindi wena macansi ngithe umkhekhe unemali nawe uthi ungene ufaka imali etibukweni. Kodwa lo muntu excess funa imali la. Oh nemali uyasicaphatha. Ula futhi ngimchazele. Athi wathi lutho wena. Ngase ngabaqashe wena. Yebo lalela lapho. Oh. Faka le mali yakho le. Uthola nje baphela bangithuphela. No ucitho lapho. Uyangena imali. Lanza amashesha ungitshengise wena. Amashesha akabona amashesha konjani wena? Awu. Hayi nami ngeke. Mashesha phela ngumphathi. Mhlambe wena uyakuvisisa. Uyangipha mina ngeke. Uyabona. Ngifake iwifi. Uthenga ama-inch. Soon. Now as long as wena yabona nongayi nje kuyoboleka. Kushaya lokho. Kusasa lokho sakho. Ngiyajabula 3 days emnengi. Account. Yaqala imali yangena.
inkinga abasithembisile bayasicasha Ngithi mina hamba kushayela kumtshela ukuthi wena investor. Ngisho mina ungathi Wednesday ulale sonemali. Futhi ngakhona nekulala abavele bathi akulaleki nje nawo nemali. Hayi akangidle mathambo engcombo so. Akudingi udle mathambo engcombo. Bangukhombezela abantu. Mina ngiliswati laba ngicabanga. Ngeke ngimane ngithathele timvetu. Yabo wena futhi. Yabo nje lethi lakho lelo. Ungafuna futhi sale nje. Yabo soba nguscrew you're right. Ngiyakuva. Yabo wena. Yabo le chef le. Mathanga abe manje. As long nje ezovuma nje le investment le. Okay. Uyabona kahle kahle nayo ufaka malini? Ufaka 1000 but wena nje ufa 800 ngangete 200. Okay. Ngoba nje ngiyakubona ukuthi hayi uthi selection nje impilo yakho. Asengekulo mashesha ngidawuzama. Hamba mashonesi. Ubuye ke ngathatha inombolo yami. Angithathe le yakho kodwa bese uyabona nje nawe manje. Angithathe le yakho. Angithathe le yakho mina. Awubamvuya bade emaswati. Ifake boti. Ifake boti. Awu lokho yabo lokho. Caba uhambela phezulu. Abona bangani bakho lapha. Okay. Sesawuthintana. Ubhale ungakhohlwa phela kuyamashonesi. General. Okay. Kulungile. Ungakhohlwa phela kuyamashonesi ne. Hayi good inkinga. Taba ngusikuthula right. Ushaya amashela amnandi. Eish. Lakushayela. Hey, okay. I feel so good, I belong to Jesus. I feel so good, I belong to you. I feel so good, Papa. I feel so good, Mama. Hallelujah, oh Lord, amen. I will not ukia no Jesus. I will not ukabanayena. I will not unani. Hallelujah, oh Lord, amen. Hallelujah, oh Lord, amen. Ay, gumnandi. Ay, gumnandi. Ay, gumnandi. Sunday school, ekiyeluches. Sunday school, yena. Sunday school, ekiyeluches. Aibo, asap. Hallelujah.
yes. Dikhohle omkhulu bekuyena ye. Dikhohle omkhulu, dikhohle omkhulu. Hallelujah, oh Lord, amen. Yeah. Soca ski.